Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mir s vama. Evo samo da dam nekakav nus flash o jučerašnjim i današnjim događajima. Kao što vidimo, dakle, vanredna situacija zbog požara u Prokuplju, Kuršumliji i Žitorađi, više desetina kuća izgorila, ima povrijeđenih, to ima na N1. Srbija, koji je ispostava CNN-a za Srbiju, dakle mainstream news u Srbiji. Nakon što su sinoć vanredne situacije proglašene u Kuršumliji i Žitorađi, tokom noći je i u Prokuplju doneta odluka o uvođenju vanredne situacije zbog velikih požara koje posljednjih dana pustoše toplička sela, prenose južne vesti. U požarima koji su se juče i prethodnih dana razbuktali širom Topličkog okruga, posebno su pogođena sela u atarima Prokuplja, Kuršumlije i Žitorađe. A kako su za N1 rekli u MUP-u, vatrogasci su na terenu. Dakle, ima i nekih reportaža da predsjednik nije pustio vatrogasce na teren. Ja to neću komentirati jer me nije bilo tamo, ali dakle, neke glasine po socijalnim mrežama postoje o tome. Najugroženija su mjesta kao što su Merovac, Bresninić, Resinac, Žitni potok, Dubovo, Staro Momčilovo, Gruda, Štrnava i druga. Više desetina kuća i pomoćnih objekata već je izgorilo, a 4 osobe su lakše povređene i zatražili su pomoć u Prokupačkom zdravstvenom centru, pišu južne vesti. Dakle, možete da pogledate portal Južne vesti, o tome kažu na N1. Ja ne znam koliko to je istina jer južne vesti ne čitam. Dakle, snimci požara pojavili su se i na društvenim mrežama, dakle, ako idete na X, dakle, Eko straža, ne lomite mi bagranje i ove, dakle, u gašenju učestvuje sve raspoložive vatrogasce jedinice iz Prokuplja, Leskovaca, Niša, Jagodina i drugih gradova, angažovane su i helikoptere MUP-a i Vojske Srbije. Uprkos nadljudskim naporima zbog jakog vetra, visokih temperatura i suve vegetacije, vatra se brzo šire, a više sela je u opasnosti. Tako da, evo, gori Šumadija, gori Jablanički i Borski okrug. Kako se to zapalilo, Bog zna. Svima želim sreću i živi zdravi bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I Ziđina. Prema rečima gradonačelnika Aleksandra Milikića, sve službe su i dalje na terenu, one su od juče na terenu i bit će sve dok to bude bilo potrebno. Ono što otežava situaciju, moramo ponoviti da požari bukte u celoj Srbiji i da međusobna pomoć koja je ranije bila aktuelna između gradova sada nije moguća jer jednostavno svuda ima požara kao što je to i navedeno. Evo i vijesti, dakle, o vijestima iz Hrvatske. Kako znamo, juče je bila oluja u Splitu, na otocima u Hrvatskoj i pročitat ću vam Indeksov članak koji je nekako mi bio najzanimljiviji. Dakle, Srbi kažu, dakle, oluja uništila Poljud i ujedinila najveće rivale. Nestvarna scena u susjedstvu. Hajdukov stadion i pomoćni teren stradili su u ogromnoj oluji koja je zahvatila Split u utorak ujutro. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić rekao je da će tražiti sve pomoć koja je moguće da se stadion i teren dovedu u stanje za igranje prvenstva Hrvatske koje kreće prvi vikend u 8. mjesecu. Pomoć u sanaciji štete ponudio je Dinamo, najveći Hajdukov nogometni rival. NK Dinamo žali zbog štete koje je uslijed strašnog i iznenadnog nevremena pogodila Split i sve Spličane. U nalitima vjetra oštećen je i stadion Poljud, dom svih Hajdukovaca, te im je potomljen travnjak. GNK Dinamo je na dispoziciji za bilo kakvu pomoć svom velikom rivalu, napisao je Zagrebački klub na službenoj stranici. I Srbi kažu, dakle, da je to nekakva nestvarna scena u komšiluku. Dakle, kažu da Dinamova gesta izazvala je pažnju u Srbiji. Telegraf, jedan od tamošnjih najčitanijih medija, u tome piše pod naslovom Oluja ujedinila najveće rivale u komšiluku, nestvarna scena, oglasio se velikan. Za bilo kakvu pomoć smo tu. U tekstu se navodi: veliko nevrijeme pogodilo je Split, nakon čega je uništen Poljud, stadion Hajduka. Stigla je poslije svega toga velika i dirljiva poruka Dinama koji je ponudio pomoć svom najvećem rivalu. Iznenadna oluja je pogodila hrvatski grad, mogli su se na slikama i snimcima vidjeti kaos i razaranje.
Među najteže pogođenim objektima nalazi se i Poljud, dom nogometaša Splitskog Hajduka. Nastala su velika oštećenja na krovu kao ni tribinama, a Dinamo se oglasio povodom ove vijesti i ponudio pomoć, čime je pokazao veliku solidarnost u ovom teškom trenutku za Hajduk. I dakle, kako vidimo ovdje piše da Splićani zbrajaju štetu, da još se ne zna koliko su oštećene zgrade i koliko su javne ove stvari koje se dogodile tamo. Dakle, svakako tragedija i svakako nastradili su mnogi ljudi i želim svima da su vatrogasci na terenu i svakako ako je bila oluja, ako su bili ovi požari, dakle i u Srbiji i u Sloveniji kažu da se nešto sprema, pa dakle da je to normalno, da nije, to neka svako sam procjeni. Dakle, evo, to je bio News Flash za danas. Nadam se da sam u neku ruku objasnio koherentno i kažite u komentarima šta mislite o tome. I mir s vama i doviđenja. A total of 26 patients were treated at the Unified Emergency Hospital, and after receiving medical treatment, 2 people were hospitalized with serious injuries, but their lives are not in danger, KBC Split spokeswoman Christina Batanga said. She added that the other victims suffered minor physical injuries, mostly scratches, fractures, and bruises. A powerful storm hit Split and the surrounding area, accompanied by strong winds, heavy rain, and the first lightning. In some places, 40 millimeters of rain fell in a few hours, causing local road flooding and traffic problems in parts of the city. Strong winds reached speeds of up to 210 kilometers per hour, causing damage to trees and minor property damage, especially in coastal areas. Firefighters stopped work after inspecting the Konarov Popadan CH and TMP in Vodi Zipivnik. Pogledajte samo ove scene. Palo je stablo na nas, koji smo bili na stanici i sakrili. Evo možete vidjeti ovdje. Nema, ama baš ničega. Pijavica nas je pokvarala. Neprepoznatljive scene. Neprepoznatljive scene. Ovo nema ništa. The area around Ben, in the Marjan Forest Park, was the worst affected by the strong winds and hail on Tuesday morning. Firefighters were on the ground clearing fallen trees, removing dangerous broken branches, but it was horrifying to see the forest, which is now nothing more than a collection of broken treetops and tree trunks cut in half. According to initial information, more than 200 trees were destroyed by the strong winds, which we call the Split Tornado, and the bus stop in Bena, as well as a football field with artificial turf, were badly damaged, local officials said. The powerful storm damaged several buildings and cars in Split, and repairs will take days. Trees and roofs were uprooted, and the old town centre and the Paristal were underwater. Parked cars were also damaged, as was the Poljud Stadium, and Marjan was closed.